Jotono lamsoko Kokborok Academy YouTube channel tini je topic rok noro nugui makhana screen o kaibri topic abongkha third semester ni je unit 1 ni topic rok tongoi mani aborok wngkha naidi je pulio tongo contrastive pairs, number 2 o tongo clusterization, number 3 o tongo assimilation tei number 4 o tongo syncope. O kaibri topic no tini discuss khlailai hingke chenglaiano puilao tongo contrastive pairs. Naidi contrastive pairs wngkha juda juda kaini kokthaino gana gana eba samlalai asukriwui kaisa kokma bujokno naimana hino. Tam sajaka kokthaino juda juda tamo kaini kokthai two different words no tamo gana gana khe asukriwui tam sajaka kaisa kokma kaisa meaning bujokno naimano hino. Phunung mario nago nugui makhana norok phunung mario naidi je number 1 tongo nok hook hingke sing nok ni bo kaisa meaning tongo heda bo kaisa word hingke hook bo kaisa word tei bini bo meaning kaisa tongo hingke abo tam khaikya je obono gana gana khe ririkha hingke tamung thangka nok hook heda phonole nok hook kwrui hingke tamo nok hook kwrui meaning tamo sajaka je bini je khorok bomjaknai nok bo kwrui je horok hai thunani lenglanani abo hai nok kwrui tei hook hingke tamo je tangni chanani heda je kisa sa ajiwi chanani eri chanani maipori chanani amo hai hook bo kwrui sajago hingke tamo phonani nok hook kwrui. Number 2 naidi hiksai hik tamno hon bihik heda female gender sai tamo bwsai hingke tamo male gender hingke naidi hiksangni borok tamo Romesh bai Rina tamo borok knai hiksangni hingke tamungkha je hik bwsi bihik bwsai different words tamungkha thansa khairikha hingke jehetu borok tamo hisakni edoba bihik bwsai hingke hiksangni eobo hai kokthairok hingke third number naidi kaham hamya. Romesh no borok khurungka sengkha je example naidi je Romesh no borok sengkha je Romesh bahai tongkhnai hingke Romesh saka kaham bai hamya bai hingke thaika amtiki pan saimano je kaham bo hamya bo hnoi hingke tamo Romesh ni langma o kaham bo tongo hingke aboni loge loge hamya bo choliwi tongo hunsamani hingke naidi number 4 o tongthok chathok Romesh ni nogo tinile tongthok chathok wngwi tongbai kya hingke tamo Romesh ni nogo borok khajalai ba bwkhani mote tamo tongtholai tongkha kha khulogwi tonglaikha hingke tamo aboni loge loge tamo bongnoro chamung panda bo tongo hingke tongthok chathok eobo hai. Number 5 o tongo rwsapmung mwsamung hinui hingke tamo obo example no pura kaisa sentence swnamwi naidi je Romesh ni nogo tini rwsapmung mwsamung panda tongo hinui hingke tamo Romesh ni nogo sudu rwsapmung only tamo rwsapmung simi kwrui mwsamung bo tongo hinui sajakmani hingke oborok tamo different rwsapmung bo kaisa different words singing mwsamung hingke tamo dancing hedaba hingke oborok no thansa khairikha hingke tamo jora kaisa no wngwi thangka je rwsapmung mwsamung thangka eobo haike o kokborok kokthairokko sajakmani hingke obo hai kokthairok no hono tamo contrastive pairs hono bongno. Tao phaidi next topic wngkha clusterization. Naidi clusterization tamo clusterization wngkha thaini eba aboni slai kwbang kwtha tairok tamo iko consonants thanchangwi pungmung oro pungmung tamo mungdalni kaikha iko obo nangya pungmung ongkhormani borokni kwcharo swithai tamo sarithai borokni kwcharo sarithai abono hono vowel asuk gyansa tam sajaka clusterization o kainui eba aboni slai kwbang tamo kwtha tai consonants rok thanchangwi mane gana gana wnglainai kaisa pungmung mane sound ongkhormani peplapuru romdi phunungmari o naidi je stray himani sing इंग्रेजी फुनुंगमारि मामं काइब्रि wngkha je naidi इंग्रेजी फुनुंगमारि o puilao naidi stray himani stray switchani bo tamo s consonant t tamo t bo consonant tei r tamo r bo consonant hingko kaithamni adi kainui eba aboni slai kwbang hingke kainui plus kaitham phanangui mano eobo haite kaibri phanangui mano kuno jaga hingke tam sajaka eobo hairok je kainui eba aboni slai kwbang je consonants rok tamo je thanchangwi ne je sound peplamani eoborok no hono tamo clusterization. Number 2 naidi glimpse mo jagao naidi norok nukkuna je underline khaijak
M P tamo S o kaitham tamo M tamo consonant P bo consonant S bo consonant e obo kaitham hingke books chane nai de books example o tamo paithago je K by S abo tamo consonant 3 sitano nai de T by tamo R T by R tamo consonant এই অবহাইরক ককথাইরক ওয়ার্ডস রক নুখা হংকে তামুংনাই অবরংনো হনো ক্লাস্টারাইজেশন নেক্সট টপিক হংখা অ্যাসিমিলেশন নরক অবরংনো তামখাইমান সাইজামান নরক অবনো মার্ক 2 ni o je assimilation tamo bini phunungmari hingangke ei oborongno mark 2 ni question bo phaimano tai oborongno thansa khainai je tamo sajaka je contrastive pairs tamo clusterization tamo assimilation tai syncope borongni tamo definition borokno tamo hun borokni definition te phunungmari rwyngnai tamo mark 5 ni sip phunungdi hingke norok obono mark 5 ni bo answer snami maka hingke naidi assimilation tamo assimilation wngkha jefru kokthai thainai ni pungmung thansa wngphano kokmango kaisa te kaisa bai tam sajaka solaya eba juda juda wngmano hino assimilation tam sajaka jefru kokthai thainai ni pungmung jefru tamo word duita kaini word ni je sound tamo same wngphano borokni meaning same tongyan sajago assimilation wngkha jefru kokthai thainai ni pungmung thansa wngphano kokmango kaisa te kaisa bai solaya eba juda juda wngmano hino assimilation bono sungya thangka obo haike definition rimano tai sujaka sana thangka hangka tamo assimilation wngkha two different kaini juda juda kokthai ni tamo jefru bokugo peplawa afro solai same pano borokni meaning same ya hansamani example nai de phunungmari sei iko sei hingka tamo seidi hedba pora seidi hingka tamo to write hingka ta kaisa sei hingka tamo dog se tamo sei mane da kota man ta dog hingka nai de sei bai sei tamo bokukni pepla fro hingka same sound nokogo fia borokni meaning hingka nai de judang thango sei de hinsaka sei hinsaka hingka tamo to write hingke sei hinsaka tamo dog thango number 2 phunungmari onai je setei mani setei hingke muyo setei rede tamo muyo setei rede hingke tamari khmani hedba hingke ta setei di ora thangi setei di hinsaka tamo urine je setei mani hingke number 3 onai je kufung pa romesh le belaino kufung saka hingke romesh ni sorry belaino kufung hingke tamo romesh healthy borok heda healthy kufung hingke ta kaisa kufung hingke tamo floating mane tamo je tuyo kat kufungo tuyo bufang kufungo hayakheba tuyo kat kufungo ebo hai ngani hingke naidi je kufung obor tamo je or word rok bukukni jefru peplawo afro ke tamo sound hingke same no tongo fia borokni meaning hingke naidi different meaning kaisa hingka ke kufung ke tamo healthy ta kaisa hingka floating tuyo kufung mani no hunjago bujika assimilation tabuk last topic tinini obongkha syncope syncope nai de syncope wngkha kokthai bisingni kainui eba aboni salai kwbang sithai rokno khibiwoi mane kaisa word ni tamo word bisingni kainui eba aboni salai kwbang sithai rokno khibiwoi kwtalkhe kokthai swnamjakma rokno hino bujikha hingka oro nai de vowel deletion syncope tamo vowel deletion by consonant deletion tongo vowel deletion tam sajak hingke iko vowel deletion tam sajaka hangke je kokthaio vowel lok tongo hedba je vowel hayakheba sari thai tongo aborno tamo arni je kokthaio tam sajaka je word o je vowel no kaisa sithai kaisa je letter kaisa no khibibo tam sajak a kokthairok word rok use khlaijak tongo tabuk chini salburum jorao hingke consonant deletion hingke tamo consonant deletion no hingke je word ni bisingo je consonant letter tongo abono tam khaire khibirubo abono word no abo haike pronunciation khajago bujikha hingke naide vowel deletion ni example naide vowel deletion ni example tongo sungje tam hon memory card mani heda memory card thon je muito smriti manta sriti mani bangla bai tamo memory no tam khajak je norok example je naimani abo norok nugui mankhana je memory hino bini soi word hingka kokthai hingka tamo memory hingka singobo tam memory hinino memory hinibo jeng tabo hingka tamo memory hinino salayo hingka je o no tam khakya se remove khaire ka sini bukukni
जों हाइकेबो जतनो इनका अबा हाइके सालायते जनो बुजि थांगा जे मेमोरी इनियावै मेमोरी हिनसाव स्पेशली ताबुक जे इंग्लिश कक सानाय फरेनार रक बर अबा हाइके तामो बर यूज खाइले ताबुक जों ताम होननाय बांला बा हिंके चलते भाषा शुद्ध भाषा हमाइता हिंके नाइदि मेमोरी हिंके तामो शुद्ध भाषा अंका मेमोरी हिंके तामोंखा चलते भाषा थांगा टेक्स नाइदि एग्जांपल कैमरा हमाने कैमरा हाय दबा कैमरा बिनि सय प्रोनाउंसिएशन बा बुमुंका कैमरा हिंके ताबुक ताम होनि प्रोनाउंसिएशन का बनो कैमरा हन सागा कैमरा हिंके तामो बो बावेल कमा खाव जागाने बो बावेल नो रिमूव खाजाका बावेल ई नो तामो रिमूव खाजाका हिंके फैमिली हिमन हारे फैमिली हिमन ताम हजाका फैमिली हिंको और बो बावेल नो रिमूव खाजाका बोरो जे ई साउंड तामो आई और मुजुनारक दि अबरं का जों इंग्लिश नि एग्जांपल रमन बगैने जों ई नमा हनाय तै आई नमा हनाय तै ओ नमा हनाय हिंके वेजिटेबल हमा जागा नायते वेजिटेबल हमा जागा ताम खारका वेजिटेबल और ओ जे ई क्रिजा ओ जे जिनी उलो ई तंगो अबो रिमूव बुंजा और कासाय थांका अबो सय इनके जे ताबुक चलती हमा हाइता जों चलती भाषाव हमा हाइके अमो ताम सानाय वेज टेबल ए अबो हाइनाय और कासाय थांका जाओ ई अबो कासाय थांका ओ ई नो रिमूव माखायनाय नर सैन्यादि फुनुं मारिवो जेफुरो एग्जांपल नर एग्जामर वो बा नोट्स नामो नर ओ ई नो रिमूव खायनादि बिकॉज ई को वेजिटेबल न ताम हंका वेजिटेबल हनि हंजाका अब हाइनो कॉन्सोनेंट डिलीशन नायजे जे कॉन्सोनेंट लेटर तंगा अब न ताम खायरो डिलीट खायरिनाय कक थायरक साजाक माने एग्जांपल नायजे जे फुनुं मारिव नर नो मेखाना कप माने जों हेदा कप टी कप हंके ताम कॉफी कप जस्ट माने कप अंखाटा हंका ताम हंजाका जे फॉरेनर रग स्पेशली जे इंग्लिश हानाय रग ताम हने कप न ताम हंका सी नो जे सी तामो कॉन्सोनेंट यादबा ओ सी नो रिमूव खायताम हंका अप होने रेखा जमो इको कैट हंजाको ताम सागा बरो कैट हंदानेबो ताम हंका एड थांगा और बोतामो कॉन्सोनेंट सी रो रिमूव खायके इनका अबरंका जे सिनकोप हंका ककथाय बिसिंनि कायनै एबा आबोन सलाय गोबां सैथायरंनो तामो सैथायरंग माने तामो लेटर संनो किबुय गतालखाय ककथाय सनामजां माने इनके सिनकोप दालनै तंगो तामो सिनकोप दालनै इनका बावल डिलेशन तै कॉन्सोनेंट डिलेशन इनके नायदि बावल डिलेशन हंके जे ककथायनि वर्डनि बावल न किबुय बो आ ककथाय रक साजागै तंगो तामुनि सालो हंके कॉन्सोनेंट डिलेशन हंके ताम खायजाक जे कॉन्सोनेंट लेटर न तामो डिलीट खायनाय रिमूव खायनाय आ ककथाय रक वर्ड रक साजाको हंके तिनि टपिक आसुकनो खाखाय नरक बुजि मानखाना नरकनि जे एग्जाम फाइनालनि बा जे थर्ड सेमिस्टर नि जे टपिक तंगो आबो नरनो सुबाय मानखा ने आं वानसुगो हंके अबनि बागै नरक जाजाखा हंके नरक अब वीडियो नो लाइक रेडी शेयर खायदे तै चैनल नो सब्सक्राइब खायदे।